na baabi a yɛbɔ de afiri no eduru sompa hot bite no a de ebinom aka won de rekrem ne yɛdaadaa ni na afi de ahunta nugget ahodo nyinaa no yɛyiyi de atopa so na yɛatwetwe ne sɛ wɔwea nam na baabi a yɛgyina paa no na wɔtwe yɛbɛsene kɔɔyɛ yɛ ane bɔ sɛ petrol diesel ene emu atotoro ne ahodo na yɛde di dwuma ɛwɔ akɔbadie mu tituru na ahyɛn ahodo mu no empagyamu abem enti ayere so a enye wura wasa na abɔsome no mu pɛ ɛhyɛ ase na ayɛ adwuma ene wɔn a wɔ ahyɛn ti adwuma kuo no mu no yewura ya abɛma mo wɔn ni bere wɔn tiri ho akasa ho interviews upon interviews wɔn de ho nkɔmɔ na ne nyinaa yɛ sɛ ankama mpani ho wɔn mɔbɔ na wonhwa nso kakra ma on se de beye na asetena mu nso ebego kakra ente sa baabi aduru de ekɔnra pa na yebu adehye no na sade ya wo mo eka communicators no nso du baabi an wo makasa aban we ne ye listening government na chese ne manfo su a wote wo mu su no wotie won no Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama gonja de kronkron asa akasa wo opusu nyaka wo opusu no ho sesi ya mekan no watie ne na mukura duru Jamaica nanso na sonda so wachire na mane a abobo aba ne se wahyacha se animu ya sade yankana kane na wanga na siri bi ededada petrol na abeto no so sade na wo mo kire se gallon bia no ene liter bia no sei was liter bia wo mo tetu Ghana siri se mfamfiri so sade ebedom aboa ama wonu ma edi hu dwa no won ho behenha wo mo na saasem yi a wabo so yi ewom se kane de na edi kan ba e na ebinum di kan asesesese ayiyi bi afirim de bi akeka ho ahwe de wo mo wo stock e wo ho deda na se de wo mo se de toso nso ebebo ama wo mfa so aye bochu na we nyina wo boss no wa chesa ayire so a wo chena boso me de toso nan ye benada se timamufo abebo bena bia no wo mo bo bena se mampane atie nso frɛ na sanse me nyina no yewura Felix Kwachi Fosu ya wo no na ye nkuta hode bɔfotene de ma mampane ɛwɔ abankasie mu no wono na enya adaje ɛbobɔ nsɛm nso nyina na wo bɔso no wo bɛkyɛ sɛ de sese ko pompe ahodo no ebinum kura di kan ɛpagya wo ma de mu deda ama ehura duru baabi aduri no wo mo de ɛka ɛde akyerɛ saa OMC so yo marketing companies no sɛ wo mo adjust wo mo ho na enya kwaba ne sei na no yewura ya bema ene domani bre pa na wo mo ka se mampani nte so no nde akura no wanhye da mo price no se de mampani ya bɔ ne nei na yenkɔ ne nkyɛn True Drivers Union ono tua wo no ma no ye musa se ente so ya abai wo mo bo ato wo mo yam eba ne sa entumu na ye ka sika ntumu no wo mo nya ntumu ana eja be ma te yanka so mpa hot bite ni ye mo adwum wa kwa abo. Well, Baba Martin Chowne, what if we never get to be anything or can be a cherry anyway. Murasa, we dear, True Drivers Union, dear, or come my Gianni or me, Makuma Tom Yamwa. Baba Martin, the Omnian says, Ghana forbid the Adansi, the Amaya, Abra, you was a fool and a cosrono. Then you have to make a car and he said, you have to say, Benam, so now I want to have a mind. It is saying for the na tax ni bi wo wa ye de ensa ayi bi de free so na be ya ye so every ho ban ha ye na ampa so twe bi amre Ghana fo a e bi se eno no be bo ma mo ni nyina na mo si e bonus na anye yi a ye wa che ni se ye nkwa ye ntimi mfaka no nti ye bo anan e de ko ye transport ministry any minister ko tlase e last week ni twa mu no na ya papa hye ye bo se atam na ya ka no e ye mamu ni nyina hawa ye se ye hwe na ye pa ano entie ma ne mre ono nso aban ne soma no se onhwe akiri ma no to okoka kire ma mpanyini se ne ma eto abama na omo ya driver po oda omo no no omo se omo hawni na ye ka ne sei ene se ene ye da sorry ya aban e kire se eye 2 Ghana cedi weyi e de free ho e de amayen na papa unse adwumadi aye di asa hyenkapo no tabi ne nkoa mi ntimi mfa meke enka bibi news ne beto ga no enya de se ahyenkapo mpanyimfo ya so yatimi ahia ne abu nkunta se so 2 cedi na free mo no ba bia
fu ene da ye take case so ya beka ho ne de ye free so no pacho enye bia hawo no eyi ni nyina free wa na ye nyina ya dwen ho ti be adomo a ye hia ne esi nwa dwa wi a ye mpente mu atenti no de wo ho no ye de baba to Ghana for enim ne beka se for now no de ye beka se ye da o man panya se se wa ye fiti e de ama o mamu ni nyina de Ghana for kan bi ne se nya du sante so obese ya na ashanka adwuma koi mo de abobo adum ni adan atonkoto kran ne aka asam ne de ewie pa no mo asan ba be ya no se ewo mu se petrol no diesel no enteso aba nanso ebiti say engine oil spare parts no na eho ade no ende da so gina ba bi gina se we de sa nkomo ye nsan ba metie biu ndacho evidence wa waka ehwase because yetimi ka chere egokro we mu say abrochire ntontum ni ho enso yenya ntontum different mosquito ere na broni to di that means maybe what the say wa waka say aduma na ye no eho akwa ebi ni say oil ne spare parts bacho ene so tumpa fo ye adom e apeli e nyina ye ka maye na ka tai na sha ase ne enye papa bacho be program Debbie Eritia no so ka yen komodie no ho wo ti abodam obi atutu ni amamo edu yen kwanye so dia na akoye nkomo na akoye different kra entia de ya fa ne se o man no mo de je ate ye mwa na nko na ni ya te dembom enwo ka de bi nso ba mo mo ani enka ho asem na wo yi nyankopɔ free wa obi ono awaduane ene driver ni ene be ka se to di suro pa suro nko ni ebuo suro nko de mo mo o metime ku ani ya na beboa no kure enti sanyi pai ka ne hawa ye ntie ne hawa na na wo enti ye be sre se asem ne ba mo me nyina ye nhwe ne ka ne ye na koba se ya da ne sabi bosom o chewade ne nsani fa no de benkum oji a emu eya wo se abasa ya titu eso na ya de pasi kana kwato engine oil so a bacho oil ni o ka ni engine mo obetimi move untimi nti ma enya ne se ase ye ni asemo a ye na gina so ayeka nti ye betre mo se de asie no ya da mu nyina so asese mo ho se ye hawo ni amaka bia ma ye ne mo ye bre no etonka akura me no ka sei oni me se free eye dunkwa kwa ya mpure wo ya ga fa ka ko wa wo mfanko ende eni ti se driver ni na obeji atum se me de me ka be ko na wase mu mari bibi kakra ento so te ne beja the car no ekwo atichima wo de atiesia na che se agrava for de asemu hye adumni adan ana eni ti asemu se aya mu ntie yenso ye ne kakra ene me no ka se obi o free bogo so ekwo pristia ba cha omo da mu mfo mani nko ha de o ka be ho o ba busa o se enti sika empoano kuro ni pa no enu ni aha wo enti ye nyina ye mwa ni enchekire oman no mi jibi se enchekire ni yi a ebe boa ye nyina kiro mi se mi yakwanya kohwe World Cup review na no kan go me ko zo wanka ho bai oh there be say me Ghana ye me de me no kase no ko makomada oh okay afia so fi edo ntos nti na ba me be dobi ero ni ade kire akomada enye me pare se me ya ye ni every Boston Massachusetts baby ana yan yewo ko Philadelphia 8 hours drive ni ha mania watch from a flower to Tamale 8 hours you with a flower to Tamale Ghana how do you do one day and sana be do beboa se kwan ne ye dia ba obedu na enya asemi nyina ndie every Massachusetts Connecticut 4 hours drive Ghana ha let us go for Libo babe say Kumasi and so from Libo back Kumasi it will take you more than 9 hours for Ghana meboa and your mind no ye nyina ka bom si ye ba kekere me obi oni mi bia ni se me to aba wi amalie me bo hye me di so wo amato aba ma on e so deliver o de and so onya ameka ho asem and Dr. Mahmoud Bawumia to opposition onye me task meboa
etu a de me tax no won na meka wa asem say ye wanya edu wa na me ne ma driver fo no na ya che ba bi a ye kofa wo free ne do akwati wa ne apa ba bi atena ne ye aduma pepepe ofa ya ansana ebia ye beja wo na mamu akono sa eba petrol ya entumo ba na sa nneema nyina moka kai factor de ba be hyemuyi eno de ebeka se mempani ebetumi agina na konso ama waye ho biribi enna waye ho biribi na atrotro ne no engine pass no mo ne ho adi obeka se nyo no na kraba enti wono ma ekra no nso na sembe na beka kire won se mempani waye de waye omo nso beye biribi ama abafo nse de be na emetia timamufo na omo na editeku ne kapre ne sempoa eba be fro kai on se na no bi ye teja won komo so mpaso bi komo bebre okre ema ensem kura anu ya ye ka bi fa unra ya be ma ho enso ya fa ne se ye oman ne nyina ye chichiri okre ye fa ne se ya genchire no bia ne nka se mo ko wa mo pa cha oda chanzu no bi bi matem ma me yi anu da e ya wono na adwen no wa chire okre ne mo de e kan se enre dia no omo mu di oman na wu no ni e je o mato ni e akose politician. I'm telling you that she can't be politicians in New we did that so they bring over a year 770 we are tomorrow, but we are comfortable politicians now before we do. I'm telling you, wouldn't him miss him set on it here. Just now me show be a Jumasu crew we move. Whenever we are Jumano, or one we are Jumanity, we are Jumana Papa dia. Oh. And in the public home, let be a Jumao. Then so a mom may share Jumasus to buy or Mukran in Tino, not the Parod in the Chicago to buy. No, they are to treasure the Lord, do Kakra. Why, Timothy, what can not be a great Guno? I can some pass $1 boy thing. Anything now make catch him say near my boy a costro. Maybe to abase engine oil boarding, also to abase $1 boarding. Yeah, $3. So I don't know the own engine oil so money. I don't hear. And so me a tiny pan nam ho. Was me and canasem and I had a sharp mine. As a way, and yet go with party the disanko movie here. I say, I buy so. Try say. Yeah, call a year US Boston. But your share of Ghana, you all. What do you say? Share no 1 liter of a year petrol, a year $3.89. Yeah, what the bag Ghana do more saying? What the bag Ghana come up 45 cedi at some year, a year 1 liter. Not just a honor air for saying, Hannah, and air for saying, now, oh, at the 18 cedi. I'm a price 2 cedi, so am I 16? About 16. Now will be $3.89. Now $1 no cry 10 cedi. $3 a month and yet 30. As soon as I had the more crime in Unity. 5 Ghana cedi 50 pesos. And now Ukuja Ubenya 1 liter of a year petrol. The no say diesel a year $5.29. We are watching. Hey. Oh, on record, one check it. Yeah, check it. Young Crawford now, yeah, dear for no, a binya hoko run 1 pass or baby. If I tell what is said or more, what is social media, so I'm on a new card of panel. Will be a commentary about who are British. There be. I don't need to my young country. Who the SOMPA say? And then poor could do 19 cigarettes, war. What is so be a UK, yeah, and the actual say UK at £2 we say. Converting Ghana City, where you say, what will be unkind? One way my commentary who be unkind. Maybe anything because who is any money in the other moon say, hey, fire here, one day I see a better tree, a cool year. You bet me. A year change. Okay. Anything a mammy buy, you know. Well, anything, Mimia, you don't keep who will be a deed. And you know, I say, a better tree of my near the no credit, I can treat my other boy, and you can say, well, who are young cannot say coffee bar, they cannot send the you don't want to see a
me obia nim say aban dia ba e pa fuel won se me ntum ma anya de wa fidi so mo we no mu yita tri bi firi ne e hon to ye o kan pa and I buy a idea free so. And when the prison say no, and come on to mamma and say and I say. Like I say, and I say, oh, that's a man, and them, and they'll call 1 gallon piano, 1 liter 2 CDR. That's a 9 Ghana CD, no way every one you grade the amount. So 4.5 liters in about 1 gallon. 2 CDR, and I say, 8 CD. Aye. I found out in 1 CD. Let us 9 CD. Yeah. Now the other 10 gallons is here. I want 90 CD. No, would you buy your susu? I bet you would too. You have been warm mining in Amo. Me. Of a numere, you better was a pan or bread when you're dear may. Now, for beer, I bet you change. It's answer fair now, Sassia. One may be a woman, some say, or one more may, a munya matimum mufono. Minimusa, yet 2 or more banner, or Monsan or Muyi, one baby boom. Papa, mention it, I say, no, I never could make Casa Munimam from one to be. Sir, energy sector living. No, maybe, let's see me where you could make a wasem. I didn't say, yes, you will be about cattle, energy sector. Everyone, I mean, you know, we're quite in the court. So now, yes, I'm going to be what to wear in the corner. South Korea, any taxes, I don't know, be as one. Obi a wabo katu wono ada ni enko retard obo kanu ni enko chino nembo mi asimi a me so me car light ya use electricity no me na me ko to petrol 1 liter me ko tia 1 cedi ni afan ko so kania na wa me bo car tu or PDS boro me ni ko mu a say o man no ni ye yo ntio ba to ni ye no o se Canada o enye obi na bo ka no na obi na boy and the show now, I call a 2 man or a car. Why nobody is doing it? The Beffrey Canada. So who could be me and Tomamo, more kind news or some funny in I said, who got your car? But our more can be 2 years and now, the American fan, your crown would be out to actually. And tell them to the HMS uncle for an uncle more. It's 30 years. After I saw the car light, use electricity. Ofayamo na enkomoi onya bosi saa na mpanimfo no nso ate no we true drivers union wo moncha ne ekoyi yera ya bema wona etua wo ma no a wodi nkomo ne da kyerɛkyerɛ mu sɛ sabio babia aboa no ye kyerɛ no na ho ani san no na no ehaya na wo mo bo so sɛ wo mbɛsra da mampani wonom no wonyi bibi mfiri so ma won ampa wayi 2 Ghana cedis sɛ sika no ababedi wo mo a ho nti wo mo da mampani ase na wo mo da na se nyina echi no wono mo nso a ekra neema ne bi eba sabre ya nte so aba ha wo mo nso hwehwa nso kakra se dollar na aba fom a wo mo hwehwa nso bi saa na neema no nso bi no mababa aba fom a wo mo nso hwehwa nso na temamufo ehon henha wo mo na ne kura mo kura de ebu na pere ne se wo mo kai no kanea na yeso no enyisu the electricity company of Ghana for to ahoma so no bio wono no se ni engineer adwuma no wanto petrol ngu ne kama na diesel a wo so ayenso enti wo mo ho ne de wo mo ye wo mafam de na mom e ka da ho energy sector levy ne ya chese wo mo mom na metuan de ya na asabio akwa wo wu mabre ne se hunti we nso aban se ne wire afiri a wo mo ka aka no eno true drivers union ye wura ya be ma na wote se ye ne bo nkomo e wo hot bite SOMPA fie ya yankura batani nyina nso de kura busua we ya ye nyina da Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na efe wonu de kai no nam no kamu.com mo nchi mo mfiri ha se de be na passenger for no nso beti no wo maten kyerɛkyerɛ yase na we nyina ye bosui ana se ukọ the various pumps ahodo no a ba bia ebobo bai wo mo ana agya ekọ na ekọ wo ma bobo ano pa na eno nso so no sade ehon samote no sa ofa ya wadi kan ba keka de wo kan na mayenko kopek fo wo maboboa no wo mo ne de eba sesie ebo no kura no wo mo nyansesen ya wo mo nhunu ne wo se ya gi passenger bia no kopek fo no de betimi aye hwehwemu ahunu asusu se
anhwe kura ne ye tum sesi ade mampani ate afiri so yi wa hwe adrafo beka ne sei wo mo yo nso a ayesa prophecy na edem eno ne yewra samson ade wono na abe ho pa wo head of pricing e wo kopeke ho eja party enka so mpa hot bite ni o ye mo adwo mo akwa aba na mabobo ano boko de ho ye pa na mo se yehu ahu ye mobo anwumre de etwetwe aso eye na anu ya eba asa petrol ni diesel entumu bank yewro sa na abosumi mo ne eye ne de etoso mi ensan se tie bia ye ne mo santumu na asa se eye adwuma ena adrafo nka bomu ko ebesu ho titru yewra ya ba ma true drivers ne gp fo no ne concern ekowie no mampani ati wate sidi mienu e de free de nkaida letter bia so no so ena ye busa se ne ye adenya kese ofa ya so wo mo da mampani ase pa nanso wono mo nso a etontontonton pass no no wo mo man ne bo no bi mra fom na wo kan ya ba kire se energy sector levy no kura no wo mo no so wo mo kan a enyusu isi gide ni bi ntinyo wo mo ne betua ho ka wo mo abosa aka ne nkoche won ema wo mo metua sesi e wo hwe ba bia mampani ate abaya se price no ye price a yen sa passenger for ye mo aye ho mo aboso sesen yo mamisha aya otiefo yes o hwe aya ye beka na say subsidy aya o mampanyi dia bana aya de ebebo because the bia aya fan wono etmo ko du aya cost and o hwe aya adwaman so bo nso a kwa na eko na dim and tokwa no enya na bi say etwa afi na ya say aya US ni Iran for so mo tabet na biom na o makasa na batmata amantokwa netwa eti ye adwaman so bo no de kwa na be kosoro eti se o mampanyi engineer anya bibia amfa ho a na se ebodo be kosoro ma ye ntimamfo no ene ho be kire ye nya ya nko be bebu aka ho but de wai no ene so ya dia ebetimi aboa ama ye botima hin haye o hwa be wa fo no kra before say ye be ra pricing window nu omo ye say na nka omo beto eye transport fares mu ema transport minister na omo hia ema mo di nko wonum ka so market na sen eti no be ka ho kra na ma o mampanyi ayeso oyi sa 2 cities no e de free so no. Oh okay enti mi wura sa abre ya sa emfirisuwe ya firisuwe yen satimamufo no ye de nim se da sebo anhweye wo mo be ka se de ekeka ka ho te se engine oil nom ene pass ne nti wo mo te so enye yi yen satimamufo wo ka ma ya boy adwere po asiesi yen ho a wo ha sa abre ya 2 cities ne kura te afiri so no ebetimi eduru be sen Yes, no, Nanka diesel no enam 18 ni 19. At 2 cities no. Don't say star oil so mo do na ba 16 cities. Okay. And petrol so nam 14 cities. Yeah. And the 16 cities idea a better instruction for na mo to do mo dey perform. So what na say no star on a boy to pa so dey no be at na dey so na we e me ko du be du kra no. Well, for crack, I said, Obata, breakfast over 18, and could she be the amount. Now is what we now for. It is a competition, a idea better my boy, and so over the brother, Nina Okota. What's board, no? The much should pay little, and now has the thing. I have to how for my now the deal for them because who know, and yes, a possible and a man quality of papa. The opening a quality of papa, and P4, and it's some of the toys for Mashima, Yajaki. Yawo aye the because aye deregulated market no so I have you rade se ekoba se yen ebibifo titru ne Ghana sanse ha ne yewo bibi ba se ya wi ase nyina de bi di dwuma te se petrol ntumu yen yakushin ye ho ha no obo ho sasoro ho wo mo hanya enemam na asa mamu aye den na bet no wi yen kese pa wo ha nenso na no ya hunu ne se to wasan so aba wasase wo pibi ediba sentio yo so na no yo hu so wo mo so annane bia e chese ye mpotamu ha kra no betumi ane nkakra kra die na wose ye na aboama yetumi de no asi de wo mo wa ma no ne no betwene tan ama ye ko mo ayere yen no o man tani de aye hihye bia ba na e kan say ye to ye adwuma ye ni nyan kan ye fango a intro mem no ye ato bi ma ne na ne da
eti afe na omantani ISS adia ye tisu na afe no eri ko di ye ko tona mo no ye de mato na omatimi na ne ha se eti o ye se ton kwa no ye se no ma ho de no enso eti o de senso aye private refinery no e di aka ho a ono omo 1 million aye barrels a omo na me ana wa mato bisu se omo so na me eti ya chi no etimi edi pay a ebi e betanya be 50 to 70% a ene de ya na no ya de wase a ya da kire ebo de bede eno no enye international market price no eno ba ka e betima boa ama ebo no sha ba form ye titi e to international market de na be kan ka kire bi de efa that ya ma ebo no so etimi aba form de important de no ana ya hedi mu se e mako na ko na ni na etimi aboa afele ka de no bani efe omo ta na ton ye pejam because for now ahodi near 45,000 barrels per day. The almost 100,000 barrels per day. At the so 40 years, almost 32 almost a year to 120 a year. It's money that you but the other year. Now let's say this one up 100% up. It's a man and the best sure a German on top of who's on menu and a bad lady because You're a day, beja will name wako. Nanso I come and say, and to Muiba say, ye petrol and diesel home petroleum products and one. Ya, a can you be beer my young from my home crano, a how not to make cano. Na, say, a dance of free hoba. I say, yen sadan tenekas, na no, you was a medium if you call UK. Would you come on catch the woman or say, woman so many fear no woman for Mujetrino, and Merafie, and may baby. Would ye bat petrol more, what being pa? One more on Sika bonds, a precase. Uber 2 1 for say, woman for Musica Muda petrol sector. Na near Mamu intimate for Magana, Nam Fasobu Wana. Yes, it's a band policy be a model by a local content. And Abana as a Ghana, be shame, said the year to another business, say a year to the promotional. Uku sikana again near you bet me ama tax company do 1 month Albixano. You be here to honor the Ghana for no mushem because foreign companies only now almost $30 $60 not much to connect the now more than from Ghana for that better come home now for maybe no more invest here. I had to call about it. It's on the company. I know when you down with it. Okay. Down with it, and to call the export a double 2 times. You can follow back for wherever or money the time or more just to see a month. I know you know, as I said, or whom or if I'm not. But you say, Nagana, you don't so a year to what they are, and can show me. Other countries, that's so you're Tomomo. Now, after no, coming at Bani be economy. Now, it's not one teacher. I have to do the idea. I say, young fire who show say that you go do, yeah, or you know, young fire who say because company in Nana, acquire for the see, I'm so much here, Jaya, national security, Yahoo. Mo. Na se ohwa ma na onefo yi a yen yete ha etoda ye se na ha sikani ha na epese etumri ka ko ho wo mo nso ya na omo boa omo ho a na omo ba ha miura se eno no obedom na wasan ansa na wodi yembe wie kura no wasan ma yen indicators e wo ho san se brebo ko abonyono e bata ho osi akwan e wo ho a eno no edu ba bia na wo ma wo sika no suro se wondo ho be hye manhwe ana chena nko bibia kwa akwaji egu eno no so wo kama yada ye ho so a e de ne den sa na ye etime e ma ne ma sa te kofom no ade ba ko a eboa yen Ghana ama se ye ka so de sika be hye juma de bo Ghana ya no mpom ti no e ye asundue wa ha se o hye ada second ti bo no ma en to kwanti ama se o ko ya na usuro wan se ya ye bo se ne ye ko so bom bi na o sika bi na hye eti ade ba ko a ema yen ye upper hand obi kaso ba Africa de bi omo fetane e ya sunjue wa se na so amara ai wa se police ye obi di banya ni akotino no eno no ya de a eno so eboa na afi so no
so boba so a yenya tiketro mo because wo hwe na say kra no eye aban no hwe mbia ba say ye minerals art no say ya sesa no wo betu gold no no yi na ebu ho no ma eye person de benya ni e pejam e da kotati asesa so de eye ye royalties no a wo de man no so no eno so no ya pejam na obu ho no ma de person social corporate responsibility no eye kuna mutu agudie na say ho no mo mo no wo so mbere ko ti yiri classroom ba kudi amasi yawie na omu skakati ya ko ma mo sa kwan na ba na ya kwan nti ya omu ba yan kase se no ya da ya nya ko omu ho na ya se matisa ba ni bi ba ko ba ya o responsibility na ba ya ba no se ni na de dia na so be ye na o be atibu ni nyina ne sako ti ba ku bia na no anu na wayi wadi ti ni ya no sa na ya de be ti ni aboa na asenso no na ye se ya ye kase eye ana nkania ya because the fact is that's obey I said stable electricity ye no so ho no ma e mo baba enti e no ye anima ye wa e be ti dia start investors abo maba wow ye wrade anwumre sompa ye ne enkurabata ni nyina ma ye no wase ene enkyerɛkyerɛ a wode adom yen e hot bite so foforo bi e betwetwe ya so no na ye behia nkyerɛ mu no ye bɛbɔ opono no ye nim sɛ ye bɔ mu nso a mo bɛdom ehene yen wono ena ye head of pricing ewo Kopek ho yewura Samson ade ena ye ne no kokodi nkomo a wabiebie niema no nani so a ede a kyere apo bia wo ho wo a opese ode usika ehye petrol sector no kura mu a usuro se ebedu baabi ode usika ekwura mu ina nte so aba na ye ka na akwakobo no wo sika bia ni baabi a ayese gari se tie bia tua ne betuo wo ahya ma na tu kura no wo san de si ho na esan wo a wo san ye besan tu biu wei eye nkomo a ye kobo edi free ho na busua ye ka ne sa no na ye koso akai wo se ye didi nyina no ma remfi se ye didi ahoden wom na ebetimi aboa wonkwan na te se josofo wo modoko na vitamins ayemu ma ye yellow corn no dwumade bia ase wo betimi de akwakosom ama aye kama pa medimafo eba center Dr. Tam das wo hweyen enwumre ya na wode tam nso atokase no so ene ye de ba enti yade bi ehyeso ho no ya na adekọ na wode tam atoso ebua kwa agogo wogogo yade na pon mo entimi mpagya ne mu bio na akopokura se mayira de a yade no wo yira kura a wonhu na kira kwan ene ntika ho na hwehwe no wo mu na kuta ye mu anwumre de friend say hot bite no ye bite no e de amawo e wo akirichiri ene abenche mu sabre de wo fa etoso mienu no do not open to this page until you're told to do so yenye duru so ye toa hot bite kase bonoso ede amamo na arehosem ena yede ehase ababeto dwase akwanhia bi asi ye Street Transport Company STC wo mo baasi baako ena fuel tanker bi ene Mitsubishi pickup no baako ene Kia Sorento bi ena ni nyina kokabo ani ntutum se ehyan ne beye nan ena ekokrahye ye ewo etukrom eye empotemu bi ebe Bunsu Junction ewo poemantam no emu na ene ya na sare hosem ne sie na busua ya na etoda kwanhye ne bi wo ho a wani boso pa na ohwese de eniomasi kono a ya na ya ahomete ye kasa nipa mienu de ho no wo mo confirm se wo mo de wo ma frimu ena afoforo beye nan so de wo ma prepare pa bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na ba hye nkomo ya yedi mi paacho fuel tanker no wo mu kiremu ese wo de enye mekura na meka wo be hu wani so ade e wo Facebook ne so eja to mama na hye se edworo be ena muni akwakoto we nsuo no ntimi hu se ye galamsi aminau se nsuo we de enye normal nsuo tim se nsuo na nia ye fia nkasa se nsuo a ya hono ena tanker na muni akotom ne ja dem tututututu na kia tanker no ni ti no honom ni na tutu ahye se dworo be ya kyese ni ti ne de wunhunu eyi tanker no container no ena obehunu se fuel tanker na da nsuo no na abusua ahomete pa se nsuo enso eja da nsuo no da so eja ne da so dere wo nsuo nim
eye serious akwanhia pa na si ye no na odum djadwumakuo no Ghana National Fire Service wo mu ne kopie mu wo honom na wo mutimi yiyi wo mu afri mu no ye de ebi kopie mu ewo Hawa Memorial Hospital ya wo mu kwakwaje ayehwe eno na chese wo siem empotem ho na yede wo mu ko ya wo mu eje ayehwe na yera Alex Kinate woka egita hudie tim no ema odum djadwumakuo no wono kura na de tu dwa se emergency responders no kura no wo mu sede wo mu ko assess situation wo mu hia moa womo kwa womo hiamwa ema womo san fair response team fufuro se womo ema me support womo san se de nneoma si fe kono de ano odin enti we kra no womo ahwe womo nkwan womo da so ya assess situation no e bi akra de be chi na numbers ni bia ba be ka ho eni ade ade e ya rekosem pa na esi ye ewo etukromu a eno no ebe Bunsu Junction team fonyi ni bi na ye de egu wona Mitsubishi ne de eye pickup ne de wo hu kra wo ahia ye nso no pick up no eno de asekura na Kia Sorento no eno so efa baabi na asai kura yentimi hu se bi omu siesie beyeye na STC bus no enne da ho no wo hye esoro no nyina ase chese woti wo se mframa ensu ato na mframa bo na tutu dan bi ho saa na esen na ye yakwanhia na ye sa glasses ni nyina papai echiro ni nyina tutu ena esoro ni nyina ejadamu bababababa enya asem ketwa na wahwede esen ya ye da ho nti kwabra ni timu a na radio amfafia we wo benya nkwa wo he enti obi djadwumaku ni se wo moda so a ye wo nhwehwemu se bibi foforo bi ato a wo mo gya rehwe ne ade no wo mo de figures ne ba beto abonten se de wo mo esifa respond to treatment nso wo mo de information ni nyina beba wo mo de ba so a ye de ho ne bo beba wo mo a wo mo free mu nso ye ma wo mo busuafo nyina ya akọ na wo mo a wo mo ehu aka no so ye bom paye se wo mo betimi ato wo ntem na wo masan akọ akoto wo mabrabo so adehye ne nyina twede ampon wonfa wo mo kra ensie ye mfama ye na abusua aka akire so wonkyekere wo mo yere enhye wonden papa esan se we de etukrum wa mani pakura kuma atu na yekọ na fe yewra Miracles Aboaje Dennis Edward Ekanedin ho no wono na kane no ye executive secretary edema interministerial coordinating committee decentralization ho emkodo na no na wo mo sisika bi sade wosi epagya no ne baabi wode fae ne adwuma ekokoye no enye ne botae no na chese misappropriation of fund eno na wo mo bobo so a chese 55 million Ghana cedis a July boss me de to so dadu na mienu kura no wo fire brochire duru Accra International Airport kana ekotoka International Airport wa wo mo so ne pa chidi ne ko yukufo ho no na yukufo wo mo chese sesei eba na japade na council nom babia ni sika wa obetumi ayi bi de abọ no ho bra nyina no wo mo de wonsa nyunyuna to so kopem se wo mbe kasam na wie ehunu se bibia fan na se mpo se ka bi wo ho a wabo a watuatue ni nyina no enya de a wo mbe ma ne kwan mo wakwa koyi sika bia ebio wo mo san aka de atoso se kane accountant edema sa adwumaku ya mebo asui owura Nigeria dapia wono nso wo mo akwa akofa no ya wo boa ama nhwemu ma papa etimi akoso na yokofo se wo mo ne de emfa ho ni din a ebinom tete monten ebo wo mo san wo nhwene so se abonefo sempa wo man sika wo mo mpene emo obi mfa ne saa mfa mo ne ho bra ne nabusuan niye abra wo man ne de wo hia epese beda ne komu abra wo tisika so enti we ye yokofo wo mo nsem a anwumre ya boso ede ama wo ye twaso ewo nsefofo emudonkuma ye wo meyi emase bedwafie ene wo mode so bobo aban sa aban na hyeda pa na ni da ho ene wo pesa manyuku MPP asese wo muti opposition a wo mo hyeda hunu de ekon de ebayi wo mo chese wo mo tete wo mo pa ya sa tete na fe de wo muntimi nsomu biem sese bi o man ya ye wo me da bia ne ye de kan hwa ye ho se ka bi ma menka bi amamuo no eno ne ye de ye adwuma na rule of law no so aye adwuma nso se ade mi se democracy no wo kire se NDC aban yo mampani John Dramani Mahamedi enimu won pese wo mo tweno ase na wo mama ne ye tantantan nya akono se democracy ne kura mre bi a ye ka no ene ye de bata Ghana ho se democracy no atonsuom sanse wa ban e wo so a sebe de wo pe e na wo ye wo Ghana ha se tumi kakra ye de ama NDC abanti wo mo e wo hwa ne ya soma
ene yen kwoti wei ene yen freeze wei account ene yen yesei enano miracles die na be ye ne yede yensa ato na account nyina ya freeze ne yemen enti yewra Alexander Afenyomakin na waye donkuma no ba ne deni ye ne emrahye bedwafie ho wabra na wode ne closing remarks ne nsem etwa to etu dwa efa wo mu nhie mu etoso mienu no ho eye ofa etoso mienu ene abedwafie adwumadi etoso enkono no eno ase ene wode sansem ne kotu dwa se NDC fo nka hunu se emere ye ni nkaso enti se ne wo maban na wo so no wo se wo mfa mra ne nya adwuma na wo mbe shada tete opposition amanyoko fo ndia wo me de wo mabre aban ni nyina yiye na emere pamu no wo mbete wo nka pa. We say to the NDC government, stop the harassment of the opposition. Mr. Speaker, a tribunal that can be turned on political opponents does not exist in isolation. It sits alongside a pattern this minority has watched grow all year. And we cannot leave this chamber this evening without naming it plainly. Members of the New Patriotic Party, including MPs from the minority, have been maliciously targeted and harassed simply for holding different views using the investigative and prosecutorial powers of the state. We say without apology that this is both dangerous and wrong. A government that fears its critics has already told us something horrifying about itself. It is inflicting a new culture of silence on this nation. Se de chese yes wuntimi kura nkasa wa bra obekasa free sa freedom of speech no wan hwe ya bewie no na ya je sa freedom na free wonsam enam speech kuro na awoko kan ye no enti wo chese sa ne ma na ekoso wo Ghana na emwa emma democracy no hu dwumadie no entimi nkonkan Alexander Afenyomakin wono ene ye donkuma no ba no deni na wono eda donkuma na no donkuma no so unya bo se sia na busa akora wo Ghana se donkuma na henfo bekasa na ye MPP fo na eno nso no de European dom de ma wo mo ora Henry na naboache na nabi enna hotedi adodo na de bone mrane se wo so wo kọ se esi ahene na etu ahene fo wo so no mu no wo ma na nko first vice wo nko fa chairmanship position no no wo sinya me de chen ade chen ya wada wo mbe frɛ orobo mo ene aka afia mo wo mo simonten so pa anya asam ketwa na fe wo mo de wo mo nibere sampa ne krata akwa akoma Supreme Court wo mo wi awo ma ne nso ho wo de bebekọ Jubilee House nso mempani aboboa no ama yewra Julius Zebra se mempani mai kura waje de atono ho na fe parliament nso no wo mo en fan to ho kura wo mbekọ ho de wo mbekọ hu se ade no edru speaker na aboboa no pe ne nsem a wo de to so nie. Notice to stage mammoth demonstration. The essence of this demonstration is the selective justice we are witnessing, the interference with our judiciary, again the oppressive and onerous bill conditions being slapped on members of the opposition, and the fact that today as we speak, democracy is under attack, suppression of free speech, criminalization of free speech. We cannot witness the fact that our democracy is dying. Enti wo montime ntena se pa hwe se kamam ka bi no ebewu ewo kini ya panyi so breko a yebetimi ama agina wei Henry na naboache na nabi wono na edompiafo edema wosona manyoku no a wo pese wo firi ho no wokọ first vice chairmanship position no wo ensemfofo emuno panyini ya woda Ghana delegation ano ewo Pan African Parliament yera Bernard Ahiafo wono na etenemu se second deputy speaker ewo Ghana omeyi emrahye bedwafie na dwumadie bi ekoso no wode ato dwese sa abre ya ye wo mu se wo man Ghana no edrum pempenso a esesa ye hye na adwuma ho asem akwakoye boache bi din emabu na wie school wo mu nya adwuma nye sese ne ye kire mu sa aban ne kura mpese wo be take responsibility bi ase bia ye be panyuma de amabu na yo we ye yan uwie school enkonkotena fie entwen sa aban be fu adwuma na uwie school a pensa no adwuma bi na sua na wo so wutimi be ye entrepreneur na momo no ano anema no a wo mo kire mu se enya de boni se bia wo bi ebe ye nsa no adwuma no ano nkasa be pe bibia wo de ne nsa be ye na mom no school na yakọ no so investment ne ye hwese wo bi se wono de school no won konkoje certificate ni bi enti wono no de ne de ne bepe
ensan wadwuma bi na wa skill bi abata ho ene se oye designer ade no wopam o se ye ntade se woye engineer se woye mechanic se woye tire ade bia ono ankasa bepese wode ne nsa beye ono ane de wo mo ye de enti wo de wodi esu adwuma obi so de ne de ti school dem pe degree a dachi bi no se ohia expertise bi wo ba bia wo betimi anya enti sa nipa ne nyina ye investment ne ye nipa na de na wo sua no eye sika na odi hyem ne mre sala so da de wote school dem sua de gi degree no wono so eye sika ene ye bre ene wo senti ade na esi ho kro no a anti adenti na obeka se nipa na de wono no nko se efficiency enum enan na won konko ye program no obeba be wie no oba betena fie se aban si adwuma eni ho nti sa nipa kro no investment na waye no enye kwa won ko no nko pensa no dwuma minye wo chirem se wo man pempenso ye dri eyade se ye hia enuma ede ama emabunu no enye Ghana nko a wo se ebibrem ha nyina ni tichu ni atoye ebibrem ha no saa de no ehia panti ama man pinifo nyina nka wo madwene mpam ho se de be ya wo betimi de nhyehyɛ papi agu akwan mu a emabunu se ye kora na ebi aban na bi ventures bi a wo betimi akona na skill na wo konya aye no wono so de akwa ye adwuma bi na nsa timi akwa se ye nyina ye ntimi me businessmen and women ewo mayi emu ne nsɛm a wode to dwane bi ni. The challenges confronting Africa do not respect national borders, whether we speak of climate change, unemployment, food security, migration, digital transformation, or regional security. These are issues that require the African solution built on cooperation, solidarity, and shared responsibility. African Continental Free Trade Era, Agenda 2063, and the work of the Pan-African Parliament all reflect our commitment to building an integrated, peaceful, and prosperous continent. However, these ambitions cannot be realized without the active engagement of Africa's youth. Ene ye yekotie sesie eye Benada hiafo wono ene ye Ghana delegation panyinipa ewo Pan-African Parliament en wode sansemi etuja. Enti se waje ntete amempa bawo amanum wabamu mankase na sukuu no kra ye kwowi ade ye sua trigonometry so katwa de ne yede ye na obesie mi tempropane ekokosi sen ene etie hai Environmental Protection Agency wonu mo san won hwene so aka ne pre enye pre mfa se wo mai no won bedoma adoma boye ho ban se ye nkyerɛkyerɛm adesua bia se wo mo de mayen na yanso yetimi da yen ho so ewo eniema bi no ma ekoso ewo yasetenam se da be ya yanso yebetimi aworo yensa na eni wiase nyina abomodidie ni bie ne no maame Audrey Kweku wonu na da wo ma no se corporate affairs director wonya adaje abobbo nsemi so ekyerɛ sa miteni mission no ne wo betimi ahwo e de aboa ye ne yenso setimamufo de yen hwe anim industry operators to ensure effective implementation of these guidelines. The launch of these guidelines represents a significant advancement in our efforts to establish a robust framework for delayed measure reporting, verification, and mitigation. On behalf of the Environmental Protection Authority, I extend my sincere gratitude to the Climate and Clean Air Coalition, the Clean Air Task Force, and all our national and international partners for their unwavering support in developing this guideline. On this note, I warmly welcome. Enti we nyina ne petrol ne ye dandan so wo hai ebeka se ne mframa ne bia ebobo fa wiem no eduba bia ya na eha nipadua no nem ne ho ade a ne wo che se Environmental Protection Agency wo modwuma no so wo mbeduma boy atena ye ne mframa ye home ne nyina ho ban ne ebenya mframa pa ahome ne sa ho nti wo no mo so beduma boa yen wo ma monitor wo ma ho kwan befa so asi ano na fe wo mbeda dan yen a sa hawo no entime emfa nsunsuanso oba ne bia emra yasetenem
na sajumodie kro no ase Africa Center for Energy Policy eye esepofo wo mo so de atudwa ya wo mo kire mu se sa methane emissions no Ghana ye fango atena ye petroleum sector no esese ye ma ye ni ko hu yie pa na ye ma ya dwene so ko hu se de be ya control kakra bebam sanse babo nten bro de esese e ba no so a eno so edi nsunsu so boni bebre ene beba na executive director panyi kwanchefo woda esepa no eye Benjamin Boache wode atudwa ya wo kire mu se ye mpotema hodo no ye environment no eniema bebre ena eye risk wo ho se sa methane emissions no se yanhwe ne yentimi antutu niema yi a enku wiase de nyarewa hodo ebetimi kura kwa ma oman ni sikasem kura no anya nsonso boni ewo so na sa adwumadie no ase no so sei ena Benjamin Boache wode ne nsem atudwa Benjamin Boache, very young guy. We were yen adwuma yi a o esepo bet na wache. Na die kra na ya se krom ha no. Ni na akoye politics. Wo de opa MPP fo mra sesi ya be ho na to baabi. Na eno nso akwa so we otum se moja mono pa wo mia na ni no ye adwuma no a. Nka niema betimi akoye Benjamin Boache eno no wono na executive director Emma Africa Center for Energy Policy. Ene na chese Boache wobeboa ama yatumi ache how no ewo afa ho na abusua Bank of Ghana for hwe sika na ekura wo no se den na ya twere wo so ebi wo ho a wo de wa no waka o ye ne Bank of Ghana for ye ni twaka bia ye de ye boaboa mo ama motimi adiye sa na eto de wo mo de odo obi mu a wo munya wo mo etwa wo mo soso no Bank of Ghana ya ye wura pandit esiama da no se ye nka nkira Ghana for se ebi mu atwetwe wo mo ti se wo mu di sikadwa ya ye boa mo ama mo ho ahenha wo titru e wo bosia mem wo ka pre na ho nso wo be boa abosia ama wo wie atumi atwitwa ho na nso de bo ho muso na koje wie e be wie no wan hwe a wo fie ni wudwa so nyina e be kwa akodi won ho na wo mo nya adaje ye nhwehwemu na wo mo de e ho nsama ba betudwa na ye wura se muntie ni ye wei wo mo betimi akenkan kire mu se eye be se duo nu ene e kire a ebinum kura se ba bia wo mo nya enuru ho wo mo twa amanfo soso wo mo krata endu nya kona ho se wo mo de bibia bo ho na Bank of Ghana approve oboa busa mu ye na sade wo sinya adaje etro be ni wo se adamfo loan wo mo license endu oba so adamfo me ba be bo ama ne ma to ye kura wo boa ejapa credit wo mo license bia so wo mo credit amanfi loan wo mo ni won e Bank of Ghana ho e ma wo mo tumi krata akọ cash wo mo se wo mo no wo mo kura ebako esense wo mo twa Ghana for pa Ireland wo mo so wo mo madodo na edi yawo enti nya de a wo mo so besoso Ghana for mo mamani na ho sa na backs now city go wudi agoro wo city na wo ho nyina beko wo mo nti C grab ene dumbo cash mo wo bo F cash wo no baba ho so no wa fairly poto G loans ni nyina no wo mo ni wo mo ma wo mo krata ye se de kura wo masan de ba ko ba frɛ ne G loans pro wo mo boa wo mo ni won Bank of Ghana for ma wo mo tumi hasty credit new green money tree hwɛ wo mo nyina wo mo ni won sa na o man pesa nso wo mo ni poposi bibia wo mo ni ready money sika tab wo mo ni won ana afa sika pa loan ana sa zigwe loan no wo mo ni won enti se obi
eno okura ewo group no wo cha so wo mobosia ne de asem bia ni ho usika na hokura ebe ma bia sete bia no wo mo bewie epe kese bi ena age enti munwane wo eno eya amane a every Bank of Ghana whereby you are pandit asiama wada no ye boso e de ama yetiefo wo mutie sompa se wona wo ho so SOMPA 106.5 FM Makrasuni hot bite kase bono ena yeda so aye kinkan edema yentoa so ewo amanefofo mo na Zoom Lion adwumayefo ene wo mate wo ho gumonten so aye ye kire kakra wo mo asema wo mo kanyina se ye kan krofo ba ko asebe Ghana ha adwumayefo ba ko ayemfa ni die ketekete sei emma wo mo na wo bia ni ayemhihie de ma wo mo aban no na e number 1 a eye Zoom Lion adwumaku no na wo mo kire mu ese se onipa betimi asore ya nopa no akopra ye na adwuma nyina ese se wo ye bosumi eduasa na mbato bosumi eduasa no wo chiche mu a eye mfie mienu ne fawu 2.5 years niye wo mo akwa adwuma akwa sika 1 cedi 1 Ghana cedi kura no yemfa ma wo mo se jinefa koto nso anafa hwe wabusua na wo hye nso adodo no aso eye sebe maame mpenimfo ne papafo a wo mu kita emma ene abusua wo mo ehye wo mo na sika ne mu kura no ahene ye de mo se monthly salary na over 30 months nie wo mu kwa adwuma da bia nso no wo mu entua wo mu ka wo mu de adesede ato aban nanim ene wo mu ka bia wo mu se adaworo ma yesere mu otom Zoom Lion force aban betua wo mu ka na woma kwanya woma bre Patrick Nate wono ene ye kandifo anu wodi ekuo nanim eye spraying department fo no womo nsam a wom de to dwani ni workers eye adwuma on tiamo ase eye na Zoom Lion ya tise mo ba be massive fumigation that massive fumigation workers ben na mo de be ye za adwuma no za fumigation spray na mo koye aba famu na ya tia mo ka mo be fa ikofo no workers ben na mo de be ye za adwuma yes mo tia ya tumi ya adwuma for over 30 months 2.5 years people are struggling, people are looking for their money to feed, no money. Why? Mr. President, please, sure, you put on the Kubomo and see, but here, forget the Zoom Lion, here, put your chayaka, Mr. President, we know that you are listening, President. We know, and your workers and your co-leaders are also listening, people. Over 30 months, Zoom Lion workers, prayers department, and employer from those who speak, ene ya yekutie sesie yi Patrick Nate wono na lead convener Emma spraying department na wo Zoom Lion adwumako no emu enu achi adwumayefo ni bi nso de wo mode eto so Entino wama se wama bre Zoom Lion adwumayefo ni bi ena wote se wama de wama nsema to dwa ya mani boni na no pon chicheku ene de we bai Sompa hot bite kase no de yefiri anwumere no num mpai mu tomo akose no nsia no ba pa nsema do num no eno ene yegusu a ye de somwoi formation centers ababro otwe hunwi wo mu nyina e fabi life and colored sa na sompa nkwa bata ni nyina nso abie de atum sabre ya oko Facebook no so a SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube na SOMPA FM live ena brochirefo ni nyina wo mode nam na eba na sa nso a wonko menhwe ntie eba sa wa ye pese menkumenya eno nti channel nua bi nya bi ene sharing no na o like na sa comment na aye fefefe ma wre mfiu se anwumre no kase no
ye di ma yen wo so me di ma fo heba center okutai mu dendenden na just hot kinky wo Jesus our source ene wo na aboya boso a ye ba wa akwan mu na busua ma yenwura gold board wo ma bobo ano krata edam animi stepler kura asa bomu wo mani abre pa na wo matintim yewura sami jamfi na bobo ano ho na krata e firiba no wosensa ntwafo na babi abo ano ye kyekere na ehwa na ye gya no wo na betimi a kyerekyerem ama timamufo no ate niema bi ase na wose eniema bi nenam enya nokre sabi eyemfuturo na wo mutu edegu timamufo ani media no so de agye ho afa anya sompa so na mom enenam wiase media no so a eho obi timi kotena ho ka de ope ya edita bia edit no na eno no wose de security na enenam ahodo nyina ese proprietor Edema Dominic Bonsu Ventures ya womo ese kane kura no ye chief executive officer Edema Gold Board sami jamfi kura no na bodyguard nom ne ho ade chese 200 million bi Gold Board of kura dia wadi ene ho ade a afi ewie ye kura ye se wono no nzu kura na se wodi dwane bi ewie no womo de wom nsa ato ne dwumadie so se ye ne ni dwa bio enam de waye ni ntirana asa sami jamfi ntime nka Magana fo nhuru de ekọ na ewie ya wo mo chese Dominic Bonsu Ventures ene hwan wo mo de wo mo nsa ato na yi so wo mo ne di dwa enye enti wuni nso a wudi gold hu dwa bia no ene ne ni dwa nom ne ho ade ene wo mo de krata abase mamu ntieti atesem hunu sabi mo maye na adamo na enkomobo ne ese wo brapa we eye nkomo a yewra sami jamfini ne dom no wo mo abobo so a nanso we nyina no enwe munzu gusu koso a wono mo se Samuel Dominic Bonsu ya ye kana asemi kura no wono mo so ne panchi ama Accra High Court kura san remande no nom ya investigation egusu a koso na ne nyina no Gold Board say wo mo de beka ne pre enye premfa se publications ahodo bi ene nanenam no momfa mo adwene nkoso ne ye wo mo ka no ene na kure no na de wo mo kan nyina nso no Gold Board fo ufa bloggers yi ho na wo mo ba fifa pa na wo mo di ho nkomo na mo de ekọ ebu atan de ebebu de wogina ho no wona atentrodo no obetimi ebu enti wo mo se wo mo de enya de amanfo akekan ena bebu wo mo bam ama sompa wo maya krado se wo mbe so mo mai Ghana ama mampane na reset agenda na timi awie mu de na Ghana fo nyina ahunu mfaso a ewo ne ma ye etoso mienu mu no wono mbekoso ayo enti wo mo de nya mpa ba na emom mo ntietie nkomo binum a ebinum okeka ya bibie ne a mo hwe wo mo ena beka no kure no e de a kire mo afi ebusua ye ka ne sei no na ye ka e de a kire wo se saa na tie de a ene ye na ye medimafo a wogusu di ma yen ene ntie so won so nya dimafo bia na yade bi na hyehye wo ho ka ho na wo mongogo no mawo ewo abuakwa no ya agogoa wo mbe gogo yade no aban so ku ni hwe ni mu ena afa epoku ase mayira eho de o yade ne beyira enti wo de yade no mentu ne di ansa fa na Dr. Time da so won fa time nto so ebedwene firi widim ama ahoto aba mo wasa akudidi anom no waye adwuma asomsompa ama mfaso papa bi abaso se wudidi nso de a na wadidi ahoden wom na enu achi nso no wo hwehwe wo mo abehu won enuane ne bi wo ho a babia ye nokra no wo hwehwe a wunhunu nanso na wo monten so aye ton eno me nkamfo mawo nanso just bread and pastries de ye ni wo mo fritete wo mo pastries wo mo ayo no en de kura ye ne nka ho asem ena sesei wono masa hwepetete krama hunu amani aye hunu sanse ye mpotem ha dokono no ye dipa nanso ene ebinum ko praprase efa de aflatoxin aye ni nyina na wo mo de ye aduane mani pedi ewi a unni mo jotwi nom saa na nema bi kura wo mfa bi nkeka ho ebewie ni yabo yade bi din e de to so ni nyina ye fafire aduanem ene na josofo akeka won ho se da bi wo mo de clean hygienic preparation ene de aduane bebedwa so enti ha ho wo a woton dokono se de be na obetumi aton adepa ama amanfo no ntiti no wa se wo fa akoma be kan dokono no nchinam no kura wo mo ye ni nyina bi ye nye hyeto papa bi mawo na fa besi ojonto woton edi wo mfa so anwumre wo mo kan ye ho dendenden ene ye den sempa ne ba wo madam nti
ye na ye hutiawa ye ba ye betwa bosompo ne yakwa amanone ne de honsem so atoa Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the mall. And yet the Mwampa. The said, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Abasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minimum wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years. Miss Connection and said, I'm going to na Esakakra. To say what Peggy Mama, what you them connection name with you. About the crowd. Stroke on Sudia, or found small. Chessa, I didn't want you any dear Siano. Yaria Bia Tatia, or Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia. Kumasi say, opposite government school. And then Krahanso, other PM, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for Newa. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwamo. Onyankopon for wastrano ewiye brim and amnensaso ama onyankopon ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to take to us SOMPA First Service. Our home in TV program keke. A bra or sonia sasishia. A bro onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service in Chawo Hoda, a Yadra Kusi, if Yadanopa, Anopano Munkusi, Anopanusia. Fawudanina Sheradens, na erade beye. Point homeopathy clinic. Ghana had the obedient in says a prostate. Na baby omutimi screening ema huni ye etu asia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anase a kidney, a liver problem. Hofa baby and adjo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a woni wodofo akwakwisia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwe wo fa baby na adjo kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so there wo mu giamu ankasa e wo sprinters zebre friend share signboard no hudu na ugusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua. TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpabusuan ye demo sese monya bre amaya dani ye ho akwa ba ye kwakwa wie kase no e wo Russia man ni mu na emi se free weekend na de ba ne de wo mu gina so dendende news no ba bia wo mu na mu na manefofa ye nsa ka ne se nipa nso bi efri mu ya sa nipa nso no nkoda eye miensa wo mu nyina eye Ukraine for drone bi e na ekoto fom e wo beach ba ko e wo southwest Russia honum said ye wo mu de e ho amanebo e ba ye no na wo mu ntimi hu se sa drone no ana nam wie mu no se e bia de ne kobo mu se de ne ba ye e na etimede sa ewuo yi ba ya enkoda miensa eka ho no na asem ne ba ye no Ukraine aban wo mu nyanka hwe emfanfa ho se bi asem ya asie e ya mpampa se de ekomu eni ana se we kra na nam so a e ba ye na wo twe wie ye na e bebo mama ne se no so sa ase oba bi edi homemade bomb bi mu ko restaurant bi men no so nipa miensa firi mu sa hwehwe mu no kra no wo munya nwie ye eni se drone ba akoso akwakote ato a eno so edi ewu aba nipa enson na wo mu afiri mu ye chemu sa afoforo be ye dua nice 40
ene akire nso aprepra ya san krofo no nyina no wo mo de wo mo akwa wo mo gya yarehwe ewo Moscow Russia fo wo mo ahenkuru honom na wo kire mu ese de si enano memene da no ede ba enu akosie da no kora no wo mo nyanhunu wo mo ho ano ene se wo nso aba bebom ye kasa ide baby akwanhia ne si ye na na se baby asare hu se mi si ye no wo mo abegye ban wo ho ya bambofo no egu honom a wo mo eye wo mo ehwehwemu se wo mbehye da ehuna de property ye de saade ne ba ye ena wo mo tete ben ho nyina no nso wo mo da so agye ban se de be ya obi men ho na wo mo investigations na wo mo eye no eniema ebetimi akwakọ wie mu die enti wo mo hwe wo ma de hye nyina ye mo ya akọ ebusuafo nso ya akọ na afei nyankopon emfa wo mu kra ensie ye na foforo no nso a wo mu aprepra wo mo gye yarehwe ewo ayaresabia ho wo Moscow honom no so no wo mo ho betimi ato mo na wo makoka wo mabusuafo so ehu na ye gina so na ye de ensem no asi anwumre de abam wo hot bite kase ebo a free SOMPA 106.5 FM Accra na ekofa ya affiliate ahodo no nyina no aha na ye di asi bia na one when bie we fidie ne ntem ensem a ye de baaye no na de di mu akotene bi ene se akwanhia bi asi ewo etukrum eno ye mpotemu bi a eben Bunsu Junction ewo poemantemu eye ahyen ahodo enan STC bus baako fuo tanka baako Mitsubishi pickup baako ena Kia Sorento baako ya wo nyina de kobo mu enku wiase enipa mienu na emprempren de abeto emontene se wo mu afiri mu afoforo nan so aprapra saa akwanhia no de na akwakoya rehosempa nkwanhia na ebae no ashen ni nyina wo mo de petrol ene diesel ene ye adwuma Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama se enteso sidi mienu wayi e de free pump no eso ne se honti wonum a edi hu dwa no nso wo mo nyo ne saa se de be na ebetimi aka timamufo no eno ye kodi hu nkomo ema yewura ya be ma ebebo man pani abaso esa de na de sre eto so ema yewura Samson ade Kopek wono nso e de bi eba be kan ye ho sawa so ne de beso mo se donkum e wo mai e ma se bedwafie wo madwa lai pa wo mo ba ban ni so bo se wo sheda en wa fa emra hye ne nsem en na wodi tumi a ekura no se aban a wote so wodi tete NPP amanyoko no wo mo members Yewura Alexander Fenyomakin en na edi sansem ni tuja saa tete na wo mo ka ho asem no adansedie ba kan wo mutwa bae eye owura Dennis Edward Abuaje ye bono mra ne se miracles se 55 million Ghana cedis bi afanensa se bra na waye pani a woda nkodo ano enti wo meya no ye freezing account nyina eno ka homa na nabi mu se yawada wo mbesi monten so na wo maye oye kire na fe wo mo de won krata akoma parliament mempani abobo ano ene Supreme Court Yeduko Pan African Parliament Yewura Benard Hiafa wono na eda Ghana delegation nano dia to jase ebre awiedru se bibre mu hanum se amampanifo no badwene mabunu ne da ache ho na wo mape enuma egu horma mo se de be ya wo mu wie school a wo betimi anya bia na sa unemployment no eso ate ye wie ye ne ebo amane se zoom lion adwumakuo members no wo mo adwa lai pa ntichu ni spraying department ne se bosom ye duasanie wo mo ye adwuma ye ntua wo mo ka ban enhwe na wonyi fi ho weni nsema hodo bi amano ne de ka ho ye call Russia mine no emu arehosam asia ma nipa nson ahwe wo monko ne nyina ye de somo ene enwumri Midimafo Herbal Center eye Dr. Time da so eno no enafe Joe's Bread and Pastries a wo makofa Joe's Hot Kinky abe German so no wo mo ena eso ya sene ya ye de kase bono bre SOMPA 106.5 FM Accra ye domi ha na wote ye nka edi free ye nemum ya affiliate ahodo ya Ghana half na ba bia no wo mo atubie apete takwa sunyan enkuranza techiman ene mpotam ahodo nyina wote ye nka ewo ho Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra wote ye nka ena SOMPA FM live on YouTube uko www.sompaonline.com and semi ya ediba yi ubetimi enya bi na wakenkan yenomu a yebeje peni ye etena se ede kase bono ebesom no